Kwasi ampanyini ben was say me no. Yes, I acquire a friend Kwamenesi Ajagurajah. Ajagurajah comfort to bottom new comfort. Wow. Gladys and the Ch0p. Hey. Was it welcome me that ben will come me? Any and some is able to know. Kwasi ampanyini ben or debate to just what is a medayama sorry. We join ben. Hey. We join ben or they or blogger will join ben or this side information by a semi medayama sorry. Anu edu. Abusia ensɛm a yɛnsa ka ɛwɔ Germany abɔnten so deɛ ani enyan. Entrofita. Ensɛm a enim na bi mbata social media ɛbɔ mu trim ɛka ɛwɔ media no so. Na da bia na meka kyerɛ mo sɛ AdwenepaheneTv no BeckyTv deɛ yɛnim ne yɛchi Germany ha no obi anya na obi ani hɔ. Yɛnsa aka ensɛmfo bi a yɛpɛsɛ afifi mu na yɛbusa nipa kro na busuafo sɛ ɛyɛ nokre anaasɛ ɛnyɛ nokre. Yes, sister bi a your friend Gladys. Na nsɛm bi mu mbehu a wɔne akoa bi a wosi Ghana wɔn de why no 419 a wɔte hɔ a wɔbu nipa yɛ de ɛfa so a obi anim sɛ your friend Kwamena Asiama a wɔde din ato no sɛ your friend Ajagurajah lady bi ɛwɔ Germany ha a wɔkɔ abɔnten ɛkɔka sɛ ɛyɛ abrante yi abu na fa so abrante yi na adwene sɛ wɔne ne bɛ de ɛbɛtwe mpena no awale no wɔ abra abrante yi sɛ mma no yɛ de no ogu ɔmo so wɔn san ka no korɛ nkyerɛ ɔmo. Na ene yate nsɛm bi sɛ ɛyɛ sister Dɛád Aye wa ansɔle na sabio mete sa asɛm no meyam hye me pa na meyɛ sɛ da bi ɛsɛ me find out because nansan menya number bi new text message bi on my phone so sɛ nipa no ne new number yɛ de eni ntimi kra no na medwe no amente ase nti ba ne sa no ɛnam sɛ sa de a ɛne yɛn nyina no yɛfa me to dwa na yɛn hwehwɛ yɛ sister na kyira kwan because sabio awutɔ de anaso ka so bi awu a ani enyan nti abusua me che ho no me ka tap send edama tap edwuma de koma so ya sana person send this ka frama no ediko Ghana tap app na me kan for da ma o first time use app raba hia promo code Adwenepahene na obagu menya discount kama sai pepe enti epese be frɛ ye sister no number no na busuafo efa because I say e hwa ye menya e hwa ye nsem bebri nti Adwenepahene ed authentic news no ed ebrew said e be ya oso bete ohun ase because wi ase de yes ade eye no ene de ene kanfo because nipa ete ase a ese ye ka nipa ante ase ese de ese kan tabusua we de menche ho no me be frɛ number no ni ahwa ade se ye sister no na busuafo nsɛm bɛn ene on bɛka amiatie nti ye frɛ number no ni ehwɛ se number no ebɛkɔ a because me de me yamfefi mu pa ese metimi ye de efefe ensɛm mu ni ehun de wi anoma ye de esi etie sai pepe nti no ye kɔ hello Hello. Mpacho sister Gladys abusuafo ni ana because nsem bia yate no ano eden pa agye nyina yam hyehye mpacho hwan na ka say Mpacho hello Gladys abi hello yeah hello mpacho hwan na ka say Mpacho Gladys sister Gladys Mpacho ane sama na me ne ka say ana sama ben me se was da bi me yam ahye me pa o Seden what you say oh me ti ase pa hallelujah sister mpacho o aten na wo busa we dey sabi we dey fache me eni enyan because me wo ho na am say me kura ma no fonfon me yam po ahye me ti asem bi say sister bi a your friend Gladys ahofefo pa oba nyansafo oba nimunyamfo yese sister na entiase adenti a yese wone abrante bi ote Ghana obu ni papa so your friend Kwamena Asiama wato no din Ajagurajah yese wone ni nyanta wantawa bi ema enam so ma abrante no yese obeku afiri wiase ampa yese abrante na yedey okuta nuro powers nti okun afiri wiase nti mete asem no nwanwa pa na me yese da bi ese me frɛ number no na me hwɛ wabusuafo de we mu si etete ha na mo se no kra because wiase de da bi am ka se ba bi no kra wo na da to nti me nua ba what you ase ampa me Gladys me ase me nwanwa pa en pro ase mi mewu me ata omo ni me voice me Gladys na every assassin so said they all powers o ye me Kwamena Asiama ni enya.
Nese nyame Ajagurajah nyame a obekum ye wa ba do bu me kwase aya me atna 419 etutu mi botom sika nyina kromfo a wo hurehura me so obekum me na obi a me etikum no wasase so onim sa ho omo keje baby a one ne komresi ama ne me nam ewo togo ni bendi ewo nso ante ye nkume ontimi nkumi onye nyame enti minu abampacho nese se wo Germany na ye no kasai me wo Germany me wo send me German na man na wo dey friend ai because who say na me wo ho na number we chro me say Gladys new number enti me kra nwa kakra say me te sa asem no ene no na me say da bi we de ani enyan sa de a ese metime frɛ na abusuafo no kwan ye fa aso a asem no ba because ye say wote wona wo so wuti tese kwamne siama no e ba abonten abe president abeje fans say wakun afiri wiase nti sa de a ma obi anka na asem biem one na pampa so am on beje fans ni ti ase ni abe mama menka di trɛ wo ye obi bonne na wo di o ye ya na anye ye na wo ne na e wo togo ni be e ye kum no di akwabresi amanye na ni enye obi a na etim kum okay no mi fra me me ya ibeni and I want to mean kume onye nyame nso so baby a mimi sunsum kutri no want to mean kume minim se wa ye ba try sa ontime me daye mu nyina wo ba mu nyina ontime me ontime kume nti onye nyame ye de nyame ase pa se wote ase na che se ade na agye me se na se me nua bai un se wiase wote ase na se timbo wa wuto a un se social media no Germany ya na nyina ye de ye wo ti Germany ya ye nyina ye wo no na se wote kromo amra ye adwuma no na se obi ba bebo wa wuto a e de be ade na ososo betimi aye da fa ho se wote ase unwu yo a eno be ni ta sa blogger ha o be my information send me and it Gladys Melu me hu ya me ti ase otna no ka and the latest fake news na me call me lawyer from that in the police station alpha for your report tell me take us na obi the fake news and Germany right juma nti na se ya nyina ti Germany ya obi abe kan atu wiase nyina se wo dae a sabio mano sisumina so wan sole no ana yesi ya ebusa wi na se mra ya adwuma nti na se opeso di nipa no efa mra kwan so wo de be ma lawyer na wasa akoye answer age e de tie nipa no bo a asa ko ye report okay no lawyer otna no pa me kom lawyer o me ti ase mi hu ya me ku se de be problem we nyame Ajagurajah no problem si ama to bottom me from for asawo ni to ni so we nyame awose kura agume nanti nipa timi tena wiase etimi twa ntro kese sei e de to ni nua ba so na sabie wuti wiase be twa ntro ato obi ba so se wawu na nyansa ben ne wo trim se wo ba social media nam ekura wote so na mra ye adwuma na wutimi enam se wodi wafu enam enti no wutimi be use nipa no image ne picture eto wo e kire se nipa wei enkra wate ne se yesi nipa no awu afiri wiase na sabie o maame a wona ne tia na wo nua ba wona ne tia na obi di saade ne bedi na enke be ye ode ntimi nua ba asema a waka no se wode asaade we wode ba famra kwan so no e kron create emra ye adwuma me fo aso pa na sa video no so no nipa no delete o ya capture video na ye dey ato ho awie ye dey support e ta wachi omu name the voice nti omu the voice ta omu dey oni na busia for ni they know my voice I am Gladys and the me hu ye me ti ase to my your man can send me mewu a me hu ye time me nyini ayabre wa asi so asa me na na drink na me hu ye sa news in body ampo tell me mewu obehu no Germany set omo ye fe me hu yo me take me hu ye sa problem drama to the nyame be ya apa ne na se for the generation for you ono dia di obek dia back to him and his generation and everybody na busia for you na ne bebu enye me ahia bia o that back to him
na this wa wa border Hey, na debio na kwamna siama no na adwene ya adwuma de on se na ono no timi soma na nkrofo menua ba me te won kan no de pa de se wote ase na wunwuye na sabio na dabi na me pa che o wa change wo number na ama change me na ma change e bi ama change me na adwene boni emel ntina say we change wo number ntina adwe ne say enuro na woda ye wodi nyina watima kun afiri wiase ntino wo betra bontan be ga say mo bia nkana sem no no de wo ye ono wo ye den pas ya be ma ne furu akaka kote o be ke fan omra no be ke fan e wo di 3 na pampa wo se na fu aye dai ne furu akaka ne kote na fu aye dai akaka ne kote so na fu akata ne kote so na se kote ne nsu o enso na furu ni nyina menua ba kan sama person ka kire no na ewiase nyina de 8 o because say dem atew nkan wote ase ahoɔden ne de ye nyina wo Germany ha de mepe time na mitu 1-on-1 na etimi atena ase na obi ahunu de we a wo ho de eden esitie nti nsam kakra bi a wo ka no kana Ghana fo nye de enti na we just the beginning because obi ntimi ntena ase emetwa ntro kesese nto so because see a wonam yi na so bi ko hu a obadwe so hu saman obi hu na odwane a odwene wa won tia se adentina nipa hu me na wo odwane mi hu ye metika na me pa pesa oye nyame obetimi abo nipa da o te we pu me wa yesi so wo so yo o so pu nti onye o so pu bia ono ane na mo anu be ni wo de feni training was champagne ni me mewu we pu me nti o e fans o ra no be de fan omra mo be meti ase pa yase abusua we de ye nua ba gradis sabio amanfo bi npa bonfo bi atima twahia omukọ backdoor ekọbọ person ke be kunu afri wiase omukọ physical anye ekọ spiritual anye because of say nua ba no wa ma bonta me boni trim ametwa ntro kwamna siema so ade akwamna siema ete Ghana oye na me hu say kwamna siema wie ye na aba nti we big achievement ese ewiase obi an share this video said the be ya uhu ye nua ba na obehunu say oyobi a ne ho odene ye ntena ase ema se ye ntwa ntronto obi baba so say ye kunu afri wiase na we afri wiase abra nipa no ete ase tena ese kwamna se ama na te no da bia no ne yam hyehye no say ye kokwe se nipa no number na ye adwuma number no ye nipa no number no wa change ni ntino onwujimi amujimi enti sa nipa kro na kwamna se mama no be break sa news no video no upa delete upa main delete ya capture to efiri china community by amekini clear wo BeckyTv so AdwenepaheneTv so yenyina te Germany ade obetake you on na china bi no odi nyansa ebeto video so a obeba abonten ababa beye nipa we muti Germany ha ekasa Adwenepahene break fake news nipa we muti ho ekasa Adwenepahene twa ntro etu nipa so on kwasasem waba abonten bedi on jimisema waba abonten ababa beye ebe twa ntro kese ate obi a ote ase eso say yesi wawu how on say wajimi aka ye be video call ube hu me mpacho mate ye be tinya ye video call o be hu me say me bitias me ametepe ene we dey from video call why from video call see ya from video call see ya me from video call me twen abusia minu aba no ena connect through video call no sa nti no ye be pick video call na se obi ahun se ye ne na ye de ena ekasa enya ntro ena ye de ena ye be platform so aba ye de aba betwa sa nti no ye be pick na ye de asim meba hello Miniaba yeah ai me peki see ya okay ai peki na ye nko ma peke hey Miniaba Gladys ni enya sama hey una o ka say
Enti na say what you say? Great. Mate, we there BeckyTv any AdwenepaheneTv aye dey. Ehu say you see I no na dey e na e kasa no. Hey. We there. Hebusua mate yeni enua ba Gladys ena ede ena e kasa no. Sai pepe. Ai. Hey, tina say what you say? I know I do. Hey. Meba. Ebusua, chese anu e de bia me ka kire mo say me adwenpan de ye mfa fake news ye de e ma abonten. So ati ase, ye mfa fake news enye de e ma abonten timonto mo bo ase. Eh, me nua Gladys. Yes, adwenpa. Hey, uno offering video ko na say what ase o. Oh, I then ubusa me say me ase. Aye, because in sama kwamena say man e ma na nkrofo de beto abonten say wo sabi wo kun afiri wiase de ko atwa nto ato no so de. Me ame pepe me ebra me no wo kasa e sama voice na wo tonight anani padasani voice. Dem say we kra de offering video call kra. Ma so na wo ho me face to face. Ana Aye. Hey. Na wo ho me no na me was cemetery. Debi. Only wo fie na wo me no ye video call. Mpa twa aye. Why kwasi ampanyi ben was say me me. Yes, akwaye friend kwamena si ama Ajagurajah. Ajagurajah kromfo atutu bottom ni kromfo no wose we kun me Gladys and Pepe. Hey. Wose we kun me da ben wo kun me. Ene enseme sa beto dwa no no. Ntimi kwam yam hye me pa. We kun me a me ti ho a me no ye video call da ben wose ono no we kun me power ben wo ni mu. Onye nyame o. Kobna esia ma Ajagurajah o so whatever o mo friend obi an friend onu ankasa na friend into onja is adede na o ye no se we ku da ben wo ku me na kwasi ampanyi ni ben o de betu dwa se we wati se medaya man sorry ojan ben ojan ben o de o blogger ojan ben o de sai information ba ye se medaya man sorry Anu edun menu aba what yas nto mbo wa utosa na ene so tumi etu hu na mo po because so video kwam no ye che se obi bia e kama ho kra san ye fe dodo. Oh meti ase pa mi hu ye nyame adome ne memma ye ti ase kama. Amen. Enso ye na kobra no ma menka secret bi nchra o enye se secret mpo kobra no wa try me sa e wo sunsun wa try me e chese me so obeku me onti meme physical ne honam nyina onti meme enti de waye ne se odi minenam Togo ensuwa no etwetwe dwan ade mi ahye nsuo mu se nsuo nkume na onim sasasi so aye wo hoi no sunsum ne ye jeji case because obi nye wade na o de no chinchin se ye nkum no ye nye ni se ye nse no ye mbo ne dam Yenua ba Gladys ene na kasa e o video call sisi a awie no what ya say also be take this case no on e wo Germany krumwa na akwa na wote Ghana wa soma na nkrofo so mra bonte metwa ntro no owia ono so na de start ya de adili pa tabusia aha BeckyTv AdwenepaheneTv ni ye de ye say ye boa nipa what ya say boa nipa wa abra wote ase enkonko boa no wa abra wa de wafiri mu na ede nim say e bia ye be frɛ yesita na busuafo na ye timi ne omaye de edi nkomo na enhyehyɛ bia ewo ensɛm abeto abonte na nke etu anamoye de afa wo be frɛ no yenua ba no ene fae say wa change ne number no change ne number no se kwamna siama ete wo ena ono no ehunu hwe etwa ntro a kyerɛ ne nkrofo ama ne nkrofo nso akoye investigation fon ena omo de sa false fake news we aba abonte ma wo Germany a me manim machi obi no ode ensem a ensem pa e de eba apart from me e wo Germany kroma no so op station papa etie station papa ye ka no kore e wo Germany kroma Europe ase ya fa ne nkrata asem bibia ho BeckyTv ene AdwenepaheneTv enfa wotan ene ahoye a enwura mu enkotwa ewuo sabi ewuto ento obi so wo ye sa de na wo nkwa etia e wasase so
yenta social media no so ne fa nya adepa na ebi mu munyai sa ho ya ene jimie na sabi wo mu no omo so lem so adwenpan e de fake news about mountain but we de nyame ncha de ye nyina ye hu ye ni so ade ntabusua meka tap send e da ma ebiem sendiska fa tap app no so efira brochiri ekọ Ghana se de be ya wo so abusuafo e ho be de beto mo wo send ya your first time abehia e promo code e adwenepahene na obagu benya discount kama nyame obo so bo asase wo nhira won to nkwanem na wo so bibi anya de enkoso medu besia sa pepepe mani age se atie sister no enka se onwuye na wote ase peace out Odo, mi kokro ma ba o. Namba to ko e do he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne dey. Tina fi na send e. E kwa be na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bote ko trace extra. Ma me srew. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so we hear promo code no so ba adwenpahene adwenpahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount wo America so Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa bonte no bi akọ Ch0p mpacho wo biara no na eko some kwa kwa bonte dem ma download this see atena fie mpacho na relax na won se mpie kwa bonte bi mi hu say me kwa bonte mama na ade a yem de krompo ni say first one no so credit card nko a ene de tap pull amount mo se dikanfo obehu ye mobo wo se wo su normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia mama mesraw me kan fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adepane ai na nya €5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ya kama tap send abusia rate mo hene Adwenpahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi